Le fionga le komisina Matagaluega leoleo e tusai fo'i ma le avanoa na mawhai ona walauina le kolu se mumu ia ina ia latou a matamea i le auaoina o Fesoasoani muamua ia mo ali'i matamaitai o malu le malo e tusai ma lenei Polokalame ua fa'amae'aina fo'i ona auaoina i latou e avea mawhaiaʻoga o le Fesoasoani muamua i totonu o le Matagaluega nei pe ona iai le aso ua whaauina i latou e to'alima ia ma latou tusi pasi ua aloa ia ai o i latou ia o whaiaʻoga o le Fesoasoani muamua. O mafua lea galuega ona ua iai tulafono o le tatou malo e pei ona ai le galuega a le koluse mumu. E taʻimua ai i latou i le Polokalame o le Fesoasoani muamua i totonu o le atunuu ia e peia ona feagai ai ma le auaoina o tagata faigaluega i fale faigaluega uma tonu fo'u pisi nisi Matagaluega ma fa'alapotopotoga a maise o le atunuu lautele auā o le maitau tusai ma fa'alavelave matu'iā sa feagai ma se o tatou atunuu ae maise fo'i fa'alavelave o lo'u tutupu i le aso ma le aso e muamua lava ia nu'u mafio'aga i so o se fa'alavelave o i latou fo'i e muamua lava ona tali atu e ui lava i tonu tulafono o le Matagaluega a leoleo ma malu o le malo ia whapea fo'i koluse mumu ma le fesa ma le to'atele lava o Matagaluega e pe ona ia i tulafono o i latou ia pito i luma ma vave ona tali atu e pe e muliga i le matou tilo i ai e muamua lava ia nu'u mafio'aga tāua leo lenei aʻoʻoga ina ia maua le tomai e whaasao vave ai le soifua ia ai le'i o atu i le mauatoga segase i ao ali'i matamaʻitaʻi fomaʻi o le auga lao lenei aso taimi fo'i ona fa'afofoga lea i le komisina o leoleo ia e tusai fo'i ma le latou pito la'au e tusa ma le faigā pa'aga lea ua amatalia nei ia fa'afetai fo'i i le vaega Australia Australian Federal Police o i latou ia o lea ua Fesoasoani i le fa'atupeina o lenei fuafuaga ia pe ona iai ia mea faigaluega ia ua tautaga'i mai ai ia manuia tele fuafuaga feagai ese o tatou atunuu e maise o le Matagaluega nei. Tofana maulu. O la se umi o le aʻoʻoga pia vai aso na faatinoina ai. E tolu aso tolu vai aso na faatinoina ai ia le aʻoʻoga auā e tatau ona iai uma tomai ma gava'a ia auā le aʻoaʻoina atu o isi e tusai o lea fo'i tatou te mafuta ma faiaʻoga se su mai ai o lupo ma sisko o laʻua ia e tauna fesili ai fesili na mea tau aʻoʻoga. Ia mo le tafsiri e tolu vai aso whapea ona whiangai ai ia matou nei ma instructors fou ia ua whauina. O e pea le lua vai aso na titiloa i theory a whamitalaga ma auaina fo'i ina ia mamanama whaamalamama ina o mataupu e se ai mafuai whai lea ngā renga mea tuinga. Ia ma le siloa la vai aso olo i olo e whaataitai. Ia sa whapea nā fo'i o na au atu ia o ngā i peo Don Bosco. Ia ma tua fo'i le Sheraton. Ia sa whaia o ngai sa whapea fo'i o na au e atua ia toa lima de. Ia e whaataitai. Ia pe tasise mata upe luai fo'i mata upu. Alaua mi whaina tu i humo le stangata e liva le whaina le aonga. Sei whamanino oile tūlai whatasi ma le koluse mumu le langlangoina le whamoimoi le whaangasolo ia aʻoʻoga mo malu malu whapea fo'i e rai mafu lea fo'i tu. O le Fesoasoani muamua o le koluse mumu ua mana fa'atulagaina fa'atulafonoina fo'i le tatou malo o le koluse mumu e taʻimua i mea tau Fesoasoani muamua le ala fo'i la lea latou te whai ai aʻoaʻoga ma certify e le gata na whai aʻoga a o latou fo'i certifyina ia i latou ua iai tomai ma gava'a e fa'atinoina galuega ia e o'o fo'i o le fa'atinoina o le auaunaga pe ona iai lakapi ma tulaga na o tagata uma ua uma na auaoina e taʻimua a le koluse mumu a o tagata uma ua uma na auaoina e pei fo'i nei vaega ua o latou e tele na taʻimua i taimi o tupu ai fa'alavelave o le fesa o nisi o le atunuu so se isi ua uma na auaoina i faina o faile
Fesoasoani muamua ai taimi Polokalame. Ia, lau fionga le komsina o leoleo, manatu o lea ko e te o Fesoasoani muamua me se foi o le tūlanga tau lawe le taimi o whana foi o sava ia lava lea mai le kuimu. Ia, au lea lawa nga ia o maua o tau whai a o ngā mai le foi matata. La sei tu le leili tanga lunga o le foi, mani nga nota inga sa ia ilo tau tanga lunga i le foi tu. Ia, muamua mule tu whakatai fo i whionga na mula huruma le matule ma kuruse mumu. Ono ni whamua mui tā ua ua whatamu ina i aso. O se miti le mtanga lunga o lewa ona tāpena ko le, ina e whapea ona whaapena ina, i ana leoleo. O malumare, o la tohi o lo tali atu i mana o mwana tunu, Fesoasoani muamua. O le nei la aso, o lea ua whataunuina ai, ma ua whapea ona whauina ai. Ia nisi o leo tō lima, latou nei, o la anwhai ona latou kiriwa inga lea o hunga lea pile mtanga lunga. Ina e whapea ona hawa o ina uma mtanga lunga, e mwhai ona tali atu i mana o mwana tunu. Me se ara tūlanga leo first aid po le Fesoasoani muamua le tūna, pia hapea e se pala au fu e sautonu, ai anga i atu o lo i nisi o lo mawhatia, o wafia po i nisi o whaula. Na ia mwhai ona tuina atu o le Fesoasoani lea. O le si fo i tū o tūlanga lea, o nisi ni o tapenanga fo o le tanga wanga, wakasau ni atu le fomtanga ma nisi fo i o fomtanga o lo wapea, o le fuafua le tatu whai ngā maru. Tani malo ai kausanga i una ya, pila o le fomtanga ho ia tai o malo kaukulenga i o le fuafua mo ua ko kusufa, i o nisi fo o fuafua ngar malo, nisi fo tanga ngar malo o le fuafua i. O le o maua lea manua tāu. Ia maua i e malo le au wina e maleanga paa le, e mawhai e o tari atu i nisi o mana onga le Fesoasoani muamua tūna atu le mana le tūna. Oe se karatanga e se mai le kuruse muamua lo faipaaga na tanga lunga, ma le wa ia te leo o tūlanga i whaitino o lo e whaonga ina i le foi i gai. Ia, o le mātua ia partnership ma paanga le Australian Federal Police, ma te whainga paanga le ma le vanga le Samoa Australia Police Partnership. Lea na whatutea atoa le whamoe nei, e re ngata o le au tauina fo i o leo ia tō lima ina ia qualify e VM instructors o le first aid. E le ngata fo ia, o le whatupeina atoa o mea nei a wale au ina o le mtanga lunga. A maor tau au whae au nei whamoe o watu materau wafi. Samoa, le tupe au whaalu au wa whamoe le mo le tapenanga o mtanga lunga atoa ina ia mwhai ona latou au sia tūlanga lea. I tō mai lea o le whai ona tu ina atoa Fesoasoani muamua pe atari atu nisi le whawhita au pala au mele mana le tu. Ona ito inga sa idinga le sa idia it ko lima le sa apalai ke na siri la bela o filma komsi. Ia mo sila fia sa apalai na tu ina atoa le mano ia ila atou wa peoro ile tō mai wa e se o ri i ngo mai ala i tō mai but o lewo ko tu ina atoa ile mano e tō anga i e tō upskill la tō i le anga pa ale ina i mwhai ona au ina i tanga ina ngai le ala ua qualify le suni. Ia le koe la whata la to Polokalame wala le au ina atoa le tanga lunga atoa. Wala ka whatai. Kaya kapui whakite pali o la ula no whai na hele information. Ono ke o wofi e Fesko karapala, nisi malora le Australian Federal Police e whakapea. E mai te sanga i tau. Ma le information nga ina mai na ia share. To partner with the Singapore Police in relation to this project and on a daily basis. We work hand in hand, making sure we can support the police to support the public. And this first aid project is all about the Commissioner's vision to better engage, to better be there and to better support the public that they serve. How important it is for police officers to know first aid, how to perform first aid? Police are often the first ones there on a scene, whether it's a crash, whether it's someone falling in the street.
We want our police, Samoa police, to have the skills and equipment to be able to provide that first aid for many things across Samoa. Can you name some of, not only this, but some of the few partnerships that the Australian Federal Police were able to help out with the Ministry of Police and Samoa? Well, we work with Samoa Police on a daily basis. We have been here since 2009, and our Commissioner was our first embedded Samoa Police membership. Is so important because we are here, we understand what the Samoa Police need because we listen. It's a scholarship program. We support Samoa Police members to undertake academic study at university to enhance their skills and the skills they can provide to the community. Speaking of scholarship, one more question, sorry. How many police were able to help with scholarships? I'll have to check. I had 40 members who were studying through the scholarship program. We've seen a number of the senior executive who are assistant commissioner, superintendents, inspectors who have completed courses, including a Bachelor of Law to become lawyers and better serve the community. Anything else you would like to add? Yeah. Thank you.